Pat, hello. Tostáil, hen a dó a trí. Hein a dó a trí a cahar cuig.
Fáisteach go GAA Beo, sé seo chlár le gur Cluiche Ceannais fé chuig go láin. An lú agus Cill Dara Laighean sa Beo ag lehuirte seach an sa I Páirc Parnell. Fáidí ro bhisteach an sa go dtí an ard chathair cad é mar thrónáilna caide os ar gcóir amach an dhéana tainmh agus tá cuma úntach an gort. Caide, mulla do chreite tiltte ag an csiú an sa im leiclia I cíntu gud fód all na gin. Ha sé mar a bheith carpéad is bevráile aine a bheith gimmert seo. An noch tá curhan na bliana se carte an lú I tuairtaig Cill Dara. Ma hauntach an féin an Cluiche na íorcheapta an leiclia Coman Goggins. Coman, ha sé do chreite slíon ar cíntu Cill Dara agus an lú I Cluiche Ceannais láin eile im lia. Go háir gur an lú trí Cluiche Ceannais as I chéile. Yeah, dochreid bhís an seo an nura gunnean bhí ihe starú le bhí an lú agus ní stop siad an sin tá si tréis forbert dhéanamh bhí si de craobh mín or an nura freisin tá si le feiscin sa fear an sínt ar freisin an obair crua bhfuil gent ó héh imraí a teach tríd faoi éis ag tuairt spraga stócha don chunda iomlán ó héh Peile. Siad an rám cotíanta iad tránóinmh ach mar se Cill Dara. Bhíidir an so cúpla blian hinna gá craobh buit go le chuig blian an nuas. Cad bhhailad eiscint watha béidir go meach an lábh nuachtarcha. Yeah, Lua to bhfuil beidir deannar fós buinte leis an Lua bhfuil láidir Bair Cill Dara stócha díro stracar sin an bhfuil siad an an a Cluiche féin a gur a bhaim agus an bhfuil siad an an beidir bach nó cosca chur an imrí mór le rá bhfuil an Lua. Má tá siad an an é sin I anamh timpeall Lorna Parker go mórmór ba seans mór an Cluiche seohaint. An a bhar fáil caithfar an caidisteach timpeall lehuair tréisisteach ach rimis son bhí deis cainte gom so chéanamh leis na banistóirí. They're young lads at the end of the day, and so it's very difficult to make a call on that one. You know, they played at the Laighean final, they played the Leinster finals, and yeah, they should be carrying experience more than lads that haven't done that. But still, you can't forget they're still only 19 years of age. It's the occasions you want to be playing in, really, isn't it? You know, the pitch here just after arriving, absolutely a carpet. Is a credit to Dublin GAA, and conditions are brilliant. You know, this is where you want to be playing football and the type of game you want to be playing in. So lads are really looking forward to it. You know, you have to trust them, and we do trust them, and I think it's a two-way street with that. They trust us, they trust the coach, and they'll buy into what you're trying to give to them, and with the coaching guys that we have. So, you know, so it's a fairly fluid operation that has been up to now. I'm not saying that could change, but has been up till now. We haven't had a lot of time to get an all out, really, I suppose, from the Meath game last week to here. It's been a quick turnaround, but look, as I said, the 5 forwards from last year's All-Ireland final run, and we're going to have to shut them down. There's no two ways about that. We need to score more than them, but apart from that, listen, the potent forwards, they don't give the ball away. They're a good side and a quality side, and you need to be out in your game or you'll be in trouble. Agus seo caith na tingin fear bailint na bhón ír Coman Goggins beidir Coman fós aige sinna sémas fearlaí agus gan bert captain ha ag Cill Dara ina measc mac le Glen Ryan Ben Ryan agus cho mai le sin colm mór. Well seo goibh na fáin sus nóid le cortha na bliana scate forgal riad agus cúnta an lú sé tíar na marcí a hás a bháid is os a chuir amach siúd na captain na fáinne trónón na neamh Cormac mo ceann agus mar chinse bheith aistú an son agus cad é mar duine le tuairteach Pearse Grimes Murphy bhí sé na tátain blion se caite as chuir sé go mór leis an ar neadar an géimiid an sonas na cúil nó sna tosathe sé mé ginlí agus hackett a lá a chuirt chun tosaigh an son ha imreoirí le dearmh an so cumáidsúil ar Tony McDonald agus an sna cuioine cho má céanna Conor McChrista agus Adam Gillespie cho más a chuoine eile. Cill Dara son agus for Niall Crone sé Charlie Carroll a há sa bháid spéisiúil cáidéin sé siúd leis kickan amach an Raise Machadro les captain Ben Ryan nó mo Raise Fadadro Evan Boyle agus Rory Lawler a há son a lár a bhar. Chun tosaigh an son há tosathe le dearmh a chu agus neart scórálathe úntacha a chu sna tosathe agus sé Ronan Kelly an príomh scórálaí a há chu godísa le 3-7 agus íon dó hín Jimmy Lynch chomá ceann le dó 7 aimsithe I gceisiúd. Mahananta na Coman Goggins is Coman Tony McDonald has to it focal na chóráir siúd. Yeah, fearhí bhaint an nura stócha fuair sé cúlín sa Cluiche le Ceannais tá cheara cúlín dé gaimsethe go dtí seo sa Craobh seo. Nílim cínte go mbeidh sé ar lína dad méid ar beidir go mbeidh sé tíbhas sé os cór an cúil ach fear tábhacht an foran.
Is Cill Dara an son, so bín cnáb drum a táchtach tastáil, Liam Kelly ha mar lan chulaí. Yeah, stocha Lua Niall Cronin san agad an sin go bhfuil cúig an for na Jimmer an Nura, so by sé fear tábhad go bhfuil an fear seo os cór an cool a chur backer na tosathe ó Lou ó hebh scór na aimsú. Agus son an nimróir sa has leis an Parnell síntear Páirc Parnell. Yeah, Cerra Cluiche rá imthar mlína ag a bhí sé a fearna bhlína fé fithe Nura or dimróir iontoch maithir an léir agus bra happy agus abí a teacht amach leis an léir agus a Cluiche seo ceirn sé sin go mór. Agus Derek Lewis Jimmy Lynch mar derm níon dohíine has ag mascráil. Yeah, stocha an lína sin catú caint faoi tá Ben Ryan here dó. Jimmy Lynch dó seachte agus Cordó Rán an Kelly 3 seachte so ní mór den Lou bheith fear amachar tíomh cléan sin. Ó rán na bhíon. Agus sin a greibh réitors fan an mar Lewis Seamus Farley fear Nevon baile an tair club goil anna dulchna cín dintka le neart blianta beag an nuas agus beisiad go mór sna míochar creibhcha blaic lia an machchan sa leis an caiideán caide arsúlachas. Siad seo cortha na bliana se caite an lú. Tríú clé canis as i chéile a chu siúd bhíidir dímach naraigh le creibh na hair na bhuachan na bliana se caite i gcuine tíróin ach de séile go béidir i mlíana. Coman, Húl mar ná crón riimi se cléir fi bhí sé rá gur féidir sé díana mar seachtainnig seachna ach mar imróir nach breá ruda. Níos mó cléhí ná tréáil sin a bheocha a lura an féin. Tuigim cad a bhfuil ará an beidir nach bhfuil an fuiineh comá a déiteach sé bheith meocht déán ó Ceralá dé agat ach fós le sin ráte tá tú rééis clé búcant tá tú a chréibh Peilin muna bhfuil tú an annan sppragála sin ba ceisna le chur. Ceisna le chur há Seamus Farley sásta an chaide chahanáir doran curta ag fear Cill Dara leis Hobart ná Iric le Rory Lawler Grime a Jerry Ké Bouta réitor scail le cuasaí Lawler a ríist caiilte ge siúd ar deire ifir trí ar a rám ag an lán cúlaí Liam Kelly má lá a ghort Coman tugan count an na himróir fad tuair deisna les mod an stúr riimi se ché deis scoráil ag Ewan Cowser ach I mithe ar foríil ag siúd. Yeah, túsman sin anna bua Lorna Parkin sin ó Daniel Colbert chun an bua an cabh amach sin a búchant. Bhí siad bra happy leis an léróid simúil gfuil Liam Kelly amach na parca. Ba imróí ag ahrú ar fud na parca, ba si go cínte faoi sin. Marky tóg de chudáma. Machtamach nar Jonah an áide le Colbert a ríist chuir sé bar an bhéir leis an iar leis Grimeoidir piuchsúas go deas ag taig Deveni. Cailte ag Deveni, caid Cill Dara. Evan Boyle nach Shear is a guide. Trasna Ghurt le Finn Dowling ag Sichuin Ben Ryan mac le Glenn an áras le chúlaí lá úntaach de Cill Dara fan na blianta agus ar bhainisteoir an chunta chun mai céama Lou agus takeáid cruúig ar siúlacha ar deire Sichuin Cian McKevitt Trasna like Daniel Colbert. Shane Deere Cador dain séar a chuiste. Agus doran curtha ag an echolaí taig Deveni le. Piocasúas go slachfar ag an lua mach le hacket. As gachéine seachas an siúr goil cadach te fear an gaide ag an lú. Spéisiúil go siad chun gachéine chuir siar mar sin. Barna aimsethe ag taig Deveni. Doran núsáid tige agus níos glúiseacht féinach ar siúl ag an lú. Ní réon daoirtha. Rud a thugan deis agus seans de Cill Dara
crutachar an gosint is imróí chur siar ha siad machtain rinne here. Cosint van son o Rory Law a rééis with Trí halbú a bhaint amach ambast. Boyle nis Cill Dara al numper le Liam Kelly. Colbert an eáach go dísa nach mar 3-9 me í léan scór aimsithe I ceachtar den daireann Evan Boyle Seochuin Colbert Trasna a bhairte roist Eluig siúd Feite Ronan Kelly turfan na faointe bhfuil ha sin tréis luúil na chuis ní an crinne a get irthe reached sort of rock beagin sheer as a guide and gihamid des ha fointe ha ag Daniel Colbert agus yes reached agus Bhrín mí lachbrach rát ibre ma hon daire. Yeah, rát ibre also Cill Dara stoke an lá Seán Lou Beiger by Fergal réile ar buile leis tá cúpla líra búteach tá si dá chaúnt beidir nach bhfuil si chun slaach for an a bramún sin a Lorna Parka Keelan Martin Dinta go ag Shane Lennon an Lou le Lennon a riist na bro go buí ar siúd bra gal ní chailfa Colm Hackett Trasna with Keelan Martin in the three Ashrú Gradintic Fergal Real Lennon Bhís rá friste a hent leis na bro go buí Lewis dere in Luiseach na bhí sin dá ar an sa scoráil úntach dintachas na chluí riimi sa fiúil an chluí Derek och cín deag de faointí gur éirigh le an lú an siúil in Longford agus héna fithe gur éirigh le Cill Dara áid goin an bhí sa chluithe le Ceannais Ceire nómach le mithe ní an scóragan Gillespie gur mac Harris Ryan Dúrmid feá faointe níonig Dumi beag Hanash go Flynn a spás a Gillespie tuairt fé faointe lena chetó Laighean Bhaidóra go maith agus an isis Cill Dara mar bhí ag an lú chun an gachéine té fiad an caidecha sí le cosint agus an isis Cill Dara macht an únsaí Páirc a siar go deas ag fear an lú an páiste an imte an réiteoir Yeah, tá gui éidir me sé amach an cúil sin so beidir go mí ar Adam Gillespie an tam sin Slashcame Jazz contractus shotgun an íireach de ghlacha ach tá an gui beidir sé den á an sin Ben Ryan chaid fós an númper aige Dasóg is láidir ige casan sé neisiirthe ó bhí lintre sé lút hefh stig ach Kelly ag seo daint séireach agus Liam Kelly bhí fé an chaideáil tríú ceann ar fóréil an sin Cill Dara tá siad a cruthú na seansa nach níl mumlan cínte go bhfuil siad san áit ceart ó héh an íireach de ghlacha leis an spéidir tíbhas deos cór an cúil an sin an tam ar fad bhí sé géar a casa séar ar chus jaasmar a dúirt tú an sin bhí sé silar ag Tony MacDonald cad a bhí ar siúlacha an tríú ceann ar fóréil mar a dúrmar ó míoch fasan idir Bert Lára Ghirt sé hackir chur láimh lé agus McGinty gur bhuaigí Cicáil for a chaidisteach sa chuoine caid bea an gháil nó táilt ar fad an son ó Tony MacDonald gan sa hebána a ha mór himpeall air a chuirsáil a ríist seo hé Mícheál Reid a ríist eile an dá réic tí fiad an gaiid ag Cill Dara agus chum bé seo chluithe Ceannais agus an dá iarrainn a creaithne ar a chéile agus béidir níor bhaile dul sa chance ró lua. sé silar go bhfuil Cill Dara níte gur éon rud a géile lua Jo chuin Lennon bhfuil an chéad scór sa chléil a eiscin ar deirí hir hall tá pointe ag Shane Lennon. Sin a raibh bhí sé déanna clacht ar seo ag zí de chéimh suast bhí sé muir an tíomh lína tugann sé ar lína díireach tá luas sin Jackar ar an cosantóir beidir an bloc a aimimsú nuair a tugann sé Jack aim sin sé an scór an sin scór má scór táhacht an clé scór go eicimid na fórne idir chunta ar fad
a gear a chrothú an áiríre a aimse go deas sechuin Callum Keaveney fight to Ceannais Callum Asha Brisha Hadesh void a Callum agus Pravan Shi go for Thornish Needing Hashay Kelly Ceannais Hashan Seliga agus Glachan Chef to Hashi Skite. Well, it's all solved on Shin on Cool Boyer and Shin Tiernan Marky, but may have crap go for Shay love the Husson Tor and Luach a dollar Ballock Meecar Brenner Shaw Reach. Yeah, Shin around started Shay Husson Shin Conan Lyrach Madamak on Cool, October Leshay Hurher and Trastlin Callum Keaveney. What these ball Lewis a glue shock Shin, because Duskly Sus Coolahan Lou Eskin Shin. Your van score again if I shot moment here the raw score a la moment. Han Hyde a Cill Dara Rui Stelle, Shochun Rory Lawler. Carl Reagan Ruari Tucka the Moran Trasna Green Tiger I'm she can find it Lenna Lappa Callum Keaveney Farai Ceannais go Moran Powell Spás os Corlina Maiders Fehan Shin to should get a Beidir Biogan in Spás a Crow do Fain Nila Gairo Galu and Joy Shin I'm shoe Ronan Kelly Ceannais har Desher scoring so han Baron han Paulson Aimshe Desh Lena Hito agus an job gente go dasig Moran. Yeah, been annach with kind fin Kishfell agus an size shield Shin a Willer Soul Branner show Burchas and Lou Dula Django Lesher the Kayla Shin a Crow Biogan in Spás agus Anna Wa o Colin Moran and score Shin I'm shoe. Laighean Cill Dara kick him off but a Rui Stelka is Lairgun Love and Nuachtarka on Gickamach Spás Tevistig Hashi the Crow Spás agus Anna Cluiche tar fad on the Hussahe agus kicks there Brunta agus New Angle Barney I'm Shuka Homenacha ha Garris Fire unten the Raimshin in the Barney. Yeah, Tashi the corner on of Ruer and Lou Chaktamaklish and Lirod Siller go will kind Gento Haven a Tussa will a gun Lou agus ni faded low ligand and Lirod Dulles Jack Eskadov. Shinnon Fog will she'd brew to Susna Park or Umlan Brew agus the Warshin a Gyra na Aru Shelavishin agus a Crow Shanson Mersho Kiana Chapog will she non Curher and Trasnon. Yeah, she showed Jimmy Lynch agus Hein Heads Finta Imshe get shoot from on a Tree Laighean Cill Dara ha Huntasik. Yeah, Cian Das the Jimmy Lynch can I find a husnu enough Tá seo a wad a chacht on Brew agus an Oberwiller Shula Cill Dara win the Park on Shin. Nish to Shancer bid the Lou on na bugga sin a chuirla céile chun teach amach na Park a rí séile breúir an gic amach ar out. Kick amach eile buite Cill Dara siar leis an chaid go McKevitt. Go Colbert an Lou Sásta just titim siar. Fight ag Boyle. Go Ruarí Lawler. Trasna go Colbert. Daniel Colbert. Ceannais go Ronan Kelly. Roish an Barna son I'm Shuaka agus Iach Shin mar score. Jabunta Julian Fussahe. Yeah, Shin arouse down she amach, do side she on Spás go Clichte, Brandata she chat trast there on Coolahan Shin, Taig the Vanny, Tag Lake a chat on Tivlina, Bruce so Cussentori and Lou, a fost hashi to see Tiv here, Don Lena Data Coig, Nis Fiar on Cool Byron Thompson. Vader, a Kerscoras a Chéile ha Aimshehe a Cill Dara ha Gailte ag an Lou. Cashid Slupachor Leshin. Consmar bheith an glúiseach an níléine a lorg na caide níl an buga ná glúiseach tar siúlar géin imreoir eile seach an té go gumpar na caide don Lou a láthar na huiras mid a fear deire ha tusaí sa chuoine a lorg a chaid kicáil steach an na seo á dhéonse go díal ar fad job bhaidinte ag Sean Flynn níor bhéon ceart gan chaid san na bhuachan pass live a Clichte Trasna go Máirt agus an job an bhar dinta gag spin an na chuimirt. Yeah, Shin on over Sean Flynn and Shin. Ach on a score I'm she the war on over crew Shin O'Keefe Martin the Chach Treed and Shin. Ach hard over Capmigaran Buntashteg on Coolahan Shin ach Genta Gamag and Lan Tussi con a leer the book and agus an Shan Shin O'Crohu. Do le Cahar fight to Gadas like McKeown. Clehanach go Gallagher. Rich Barney agus Spás I'm Shoe ag Cill Dara an Nunsi Shochuin Liam Kelly agus off the Frabon Heidwig
With Egan Lou, Nish, Deshiko Hainig, Bader, Martin Funes, Yachar Shin, Marobra Aurori Lawler. As the Incha Rohan can stop a hurlish in here, Hidden Lushachton. A sort of I formation should Egan Lou, Natosa Elena Deer has scored on Moide, Spórt and Dahev. Sheila Shagait, fight Mihal Reid. Conan Arde, Shochan Craven. Pass off to Gadesiga, go Grimes Murphy. On the fast McDonald Nish. And Will Conor McChristach on Twitter Raw Feinte. Hambashed. Needin Spiokaim Shega. Yeah, me Beidir Biogan in Fad Amach Dorsch me go will Gwil Adrian Beidir Shade Amach on Cooler and Thief Shindan Park. Like on over Risho Cill Dara win the park or Brew and Tom her father on Lou. Yachar Shin Mar skill o Daniel Culver. Hookshot Thorn Carton guy. Fight Egg Ryan. Truslow go Brewer father. Yachar Ben Ryan. Meshanani Shechnu Titten Sharon Dollow. Will a kick air got run a knee. Erson Raitor. Samach Leshan Lou Lennon. Kite Papi. Yachar Shin Mar fast. Buite Gadas. Gillespie. He chance Cill Dara Ervoide. Unlike chance Gillespie. Hashan Nimstachar Moide. Hashan Torfe. Yachar Shin. Mar Shia. They got him Gillespie. Well, Shin Tahi and Far Shin Tráchtairí on a Cluiche to Mach na Porca. Pass Bro go on the Dustin Sus Brenner show the Hall she built on in smacked around Bulla Jane up Trace down Lear the Hallund Page go Rewa Brenner show and Lewis a win shake Hus Clay the shocks a lean down on a hold on Lewis was on a frag round Bruce and a via Cill Dara or Louis Coman and pass on Lennon a Dusker Gacher to a Quach na Sui like a Reich Cluiche on the Heen plea no Rimrieter a Garty Cavid pass raw fast Agus Boyd Egan Lou Hena Do le Cahar Hide Point to Vine Hunt Hussig Be too small again Coman Ni Shakla again the Biocht and Ciannais on me all Ben Ryan and Tom Shin adult Reach Culture and Lear because an Aspa Smack Shin Beidir Burn of Run Rachel Air Dorche Knockra Ain Fiao Laighean and Shin I can't a frag round Lou Lesh and Gould Shin and Lewis of Win Lesh and Pass Agus on Creek Shahoin Tony McDonald Máirt Clay a Haristelle Sean Flynn and Buchan the Kite in their vein to get Buchet. Run it, Keane, run it. Now Cronin. Either Matt Homa, Kerasco Rassachel of Yaimshe Cup. So the raw score Gale to Pointis Boyd. Nachar Chinomat. Shahuin Ryan. Your Chap Bade, your Boyd, your Gehenig. Callum Keaveney. And Roy Gould saw it to Geheven or Father Gashoot. Ewan Cowser. Bishan Shet Treat Dinner. Bert. Sure. August. Current Shen. Ukanja Broigle. Point time Shen. Yeah, Jenta Gahanma Gashin Ain with all on Unsi Shin. A Rishel and Brew a Honig and a Husson Torque. Hagra Bjarn and Shin. Bronner and Thrower the Chak Trasnair Kun. Stoppacher and Shans Cool. Jenta Gahanma Egg Ewan Cowser a Hurher and Trasnan. Tana Barney on Shin, Matoshi Danan on Lear the Book and Spórt also Court. Agus Fehri and Ish Coman, ha Praban the Kaida Trish, Praba Roar, the Nori Cill Dara. Look Martarlu the Kelly, the Ryan, Agus Cowser and Son, Shahuin Moran and Last Captain. Yes, Struchtur there and Unsi Reist. Clihan, the Clash Guide, Gaboil. Chef fire Ishtach, Cus Dasa Haige, taking them Cusson Torgar Mar, Lesh Filler and Gusson. As you're very good that Martaev Lesh V. Keaveney, Pravinche, Stacha Lava Ewan, Reist, Kailte Geshu, Farley, Squeal, Lesh and Immert, the Shahuin Lennon. Pass off to Gadas. Cormac McKeown. As Nish, Irehead like Cill Dara and Rory Hershir. Pass off to Taig Deveni, Carai Taig Leshan Guide. Stach Sahuin, Nihir Yishinachide as far. Han Farso, Trish Gachi Lachide of Wocha, Sean Flynn. Fuisha Volvo, then Hossantor Farm Machine of a Taibistig.
Ní seo sé tuair fin a faointe hascóir tiltte ige. Titan sé go dain séireach agus titan seo láh a Carol ach do bhuaigh sé í níag dá freaba agus míá le Seán Flynn ví rá oberúntaach a dhéanamh ige. Yeah, go bra han crew tíh sé genta go maig Charlie Kelly an brise sin a bóchan tá féin agus an líor a raise Cill Dara. Brú mór a teachtán luan is níos airde suas na Páirce. Kenny an eisce Cíomhní. Seo chuin Ronan Kelly. Rá í cosíocht das. Go Boyle. Ábhrín an nummarcha níocht chuirteach a chaidsan ag Daniel Colbert. Agus de Dan Colmore an tíh hir an líor an sin thug sé seanston muir tíh lína beidir éis sin a bhlunne. Caid Cill Dara boutas. Níl slú mlú róhása an international. Pierce Brian Murphy tebhiste cadmine se a imrá Hobernar scuite le Flynn. Siúr mar himpla Shear go Tony MacDonald go Lennon se chuin a ríist an lú. Hamid ar chóscór Bá nó mit go le hama agus há si ag Conor McChrista. Shear with Tayag. D-line, D-line. Remo backing him up. Pick up 7, Liam. McCavick, yeah, read the ball. Seo Martin. Lara sásta scuí leis an luan chaide bheith go mohansa. Is na cosantóirí ar fad híracha. Lennon. Oh, tas láimh isteach a seans ag Tayag de bhaine a bhaid. Shear le siúd a chuirsáid. Scríhánach chaidard I dro Flynn. Buitige a rís in chitóg. Slider ige. Las mod an stúr sehuin Adam Gillespie báide agus níos catháfaointe leis a Gillespie. Sin cinreacht ó Adam Gillespie an sin dan sé siir bhí éas go ra sé tíh muidon stúa mór an seo brenn tá sé cumad súil ar an stúa chuir sé bhróg leis agus hamána sé thar an trasan an sin ar iontoch ar aus ó héh cinreacht timpeall le Páirc an fear seo go dtí seo. Chéad cúpla feicithe againn mar Laighean Mícheál ó sé ort na cainnearthe cúpla imsithe agus Cíomhní trasna. Iléine boga. Cíomhní. Go Kelly. Bert mór himpla Kelly tingin dain sé ar bhainin leis. Go Corbett. Farsan na chumpórdach ar a gaid. Titan sí an chéadíart ó bhóran a rís an citóg. Matsúil ar an gitóg. Tuigeann McKeown gur bhaile casa. Agus sin ein screen Coman go gachéine ar tuairteach feith fi láthair. Is ní ein ceatar man taclaí anmh. Yeah, bhí an burte go hit siad chun talamh an sin agus Ceannais ar fóríl a ríist a Cill Dara an sin. Just a brandhhair a ríist, tá sé tuairt an léir an seo, sé dul a dangóil an sin, ná ní léon rud an sin, ceartta an réitear lig sé leis an imirt, cé gur chuir sé ar fóríl anna obair. Agus réir chéile a seanna spéisiúil féchant ar catarsúlaigh banistóirí de fuaile Coman chun dul an neclis na rialcha nua. Well, tísa tá sé le feiscin go bhfuil siad níos sásta sí séirean is agus beidir an ionsaí sin a bheallar arthú féin agus beidir bhfuil tú an arthú sellmh sin a aimimsú. Tá trúnach le anna spéisiúil mar féach. Luasach ar isteach sa lúiseach seo sé seo lena chitóg bouta ché bouta. Buite go deas a céileach Flynn, Shear go Gillespie bhfuil puinte eile ag é siúd. Héan a trí inis ag Adam Gillespie. Well, is é sin ceanta sa scóir is fear tháinig méile tamil an sin an luas a bhain leis an glúiseach a machar an clíhan sin. Tá siad in an bróg a chur leis ó scóir an lán tosaí a bhfuil tú a chaint faoi Seán Flynn ag tuspáint an tamar fad agus céalach Adam Gillespie a teach sríd chun an chréic a chur leis an glúiseach sin ar aus ar fad an lú.
Chaid Marviach Cill Dara an Unsíorí Báide Atra Anna Dí Halvú ó Cormac McKeown kicks ar Buirtecha Solo agus Uelo agus an Lú Briásásta a bheith fáinach ar an Unsaí agus tugann siad an éis nar chuirn siad ábhríon lús ó nó sé seo isteach le go spás as a chuirmach sé seo chuin Pádraig Tinley Fear Sínseir sin a raibh ar Tinley nuair a bhún sé an léire tá sé gur a teach trasnar an chosantóir de bhhair sin braníonn sé go bhfuil sé dhéanamh foul cé go bhfuil sé gur a seasamh siar tugann na chosa deangáil so braníar an bailach bhfuil sé gar a trasnar an chosantóir tá sé dhéanamh éireacht an léir de bócant agus tá sé éasca don réitear an kick sé ar bhlunne sin cliste agus taithí beidir bint leis an fearseo agus rud anna hín plí ach ní faoin imróí gninne Yeah, well, we're to feckin to na línta díreach tá sé bhd níos éasca an cosantóir a lábha chur trasna nuair a ghearann tú trasnar sin déanna sé beag nach mal níl sé níos deacrastóch an léire sin na bócant Look fear eile ríis leis an kick séir an seo bhfuil taithí aige mai sé an anna seo a seo le tríd na fosta Marky kick cho Seráideach a gceisiú a go híomhann Tréindíar a chair sin spotadómh sin a raibh an Dara scór gá cholína bhfuil aimse an Lú agus tá barn an isiad ar na fórne Beidir go lech sé ar thóg sé 10 nóméid ar thu a chéad scór aimsú nó 7 nó 8 nóméid ach tíbh siad de 10 nóméid cúil agus sé cholín an iseach ar a chlár na scór agus barna a chuirecha idir an dair an cuicín de faoití atra hanna géans na súile ar mórí an Lú Cicáta seach annach gháil Tá annach raim ag mór ar a gaiid titanse an áde leis Kelly agus Charbheith spéisiúil éon uair go gá láimh ag Kelly ar a gaiid há bert timpplair a láireach tuiscin go maithe go bhfuil Lús agus bhfuil sé don séireach sin anna gaáil áirt an éir an sin nach breanir seo nuair a tugann sé trasna ar a géirí a dul chun dul a roiann sin tháinig duine trasna grim aige tá sé tíomh muid an stú an seo tá scór tábhaú de Cill Dara níos tá sí trééis cúpla scór a géilú cé go bhfuair sí cúlín trééis 5 nóméid 10 nó mar seo 10 nóméid a fórsíd scór seo cean tábhaach agus buhé í linse taachtamach a chur ceiste bheith cad siú tuairt féin faointe ach ba bhaile Kelly an cúpla aimsiú a hénig chun báid a chur atra a ríist há an crinne aige agus an spiach aimse chum aige agus an áir leis an bratarráis an bhíonn se caite dom rud a goibh lá chuir go máideoir leis is puinte bháin a bheith ann a chuidir astrúbeag ar an rialsan. Sin ar aus mar kick séir tréistó an kick séir a bheala ar féin se sé tíobh hir agus seo sé thar an trasna an ádoba chun an scór aimseo agus scóíach tábhaach de Cill Dara an bearna sééis go trí cholín ríis. An géans na súile a ríis há jabúnta a dhéanamh ag Kenny san éir buite ríistige siar leis a gaiid feite ag Corbett an bhráid gúsáid a ríisce an na feasc trasna an ghirt ag gúsáid fad agus lehead an ghirt Mór agus rá faointe aimsethe iachar sin ó an ruairí lálar agus is pointin is idir an dáireann. Sin anna ragro Cill Dara an sin nach ordmhulla dul timp Lorna Park an seo ag Liam Kenny Susan ar breanir seo idir a chosa chun an líra cumad ó nóirlar bhú sé líra chuir sé chun céin agus breanir sin mar fragra anna obró Kenny anna scór an sin ó ruairí lálar. An gicamach as a scór níis a spás ag an Lú haid duine isteach ar an máide bhfuil seans eilecha haid sásta Ceannais Pierce Grimes Murphy bea sásta an faointe lecha. Beidir leisans cool ach a roianta nuair antá an leisans an sin bí na imróí ag glurag an coolín seachas beidir dul in mór an cool ní ba dhéasa gin go dtí dear an cléan é sin an cinnig ceart nó mí ceart a go trá seo ó scór tábha go sin na Bramble Lorna Park a Calvert a rí seach fuair sé buile trom an sin Ian agus thug sé tamile ach de bhreise é súla gin ríiste agus trascart feitige
Plug stopper. Ní ha go fóil. Anna Laighean gan fear seo go mór feiceach ar an líród anna bha faoin líród ort freisin. Agus anna gramo an gic amach. Wailing. Fighte ag Ceannais Gallagher. Sé cínte nar seasta sé lína lára ghuirt. Agus ná habair bhfuil Craobh aimse. Sin rá scór úta as a chéile glúirí lála. Rá chúplaim sin isige. Bhís a gearán ó thuirt amach luas a cléthe beidir go raibh siad a ghlachan iireachtaí an áit mí ceart ach sin tír as a chéile ag ruairí lála agus tá is a go maige cabhfuil áit ceart chun scór a ghlacha. Ord scór, ord agra ríseo Cill Dara leis an brú a tháinig an luúin sin. Hic amach eile ord an ord agus an nuas le cólaci lálar. Has sé fight na sé lálar de thug báil datha. Siar go Cian McKevitt an na hachtaníir ó Cill Dara. Héan na hocht le héine ag Hamid cho scór an so i Páirc Parnell. Has siad tuairt fé cúpla eile ná habair. Ní gá, sé mé ar fórí. Mí an sin ach tá sé de lurag na scórna sin inis tá is go maithe go bhfuil beagán in an gcuí éidirm sin tí firdómh. Mí á leis an ceann sin do réir nótaí sin an cúgu ceann ar fórí le Cill Dara. Coman a geránum sin cluiche gur bhí nóirí taobh suas leis mud an stúa agus a chuirna deisnar fadar fóríl. Bhfuil han na scóran san treéis Cill Dara harcha na seach sa cluiche. Bhfuil tú tamánt an busan sin a chuáin. Lennon go Grimes Murphy. Shear go Lennon. In Rofer Liad Noma the Vine sa bhreis an sa buite. Ag Deveni. Gillespie an fear sa treis fe go díad hen na trí aimse aige. Go Lennon. Hold our line! No tált ar fad. Meis an a héin hocrú is a faoint aimsiú. Ní raibh is bhí sé Hashe aige sin réitóir le a kick séir. Yeah, well, ein team leis cap me gur beidir bachor kick séir bheith brunt in a tro for sé lábhort timppla a bhuiine an seo Branner seo ag sé dul tríd. Tá sé tarta séir an sin am thór an beidir bachor an réitóir kick séir a bhrunnan or eid buntáist a hort níor dhéan a Roilein. Ó Brian Winina cho Carol tuirt na caiile Joe Gallagher in Gallagher go maith hasí ag lálar. Chá chúplaimse ag lálar. Go Gallagher a ríist. Leanóm nó mar sin go séitfar fadóg Laighean. Lawler. Big chance. Frisht ag Ronan Kelly. Agus Cana rá. Bhfuil an búiseach na táta hosathe Cill Dara. Yeah, sin a raibh. Branner an rúthir dhéanaan sé tá fearla ar Páirc an sin. Evan Boyle a teach trí, déanaan sé an rúthir ceart, lína ddíireach chun a cheathrú scór a aimsiú. Ortas pont an sin sa nómadí déireanach, tréis fé chuig nóid cúla go seachtain a chuig. Ach seach cúlíonn tréis si chuisteach sa cléirís. Ja, ná Tráchtairí ó Cill Dara agus cad é mar scór na Gillespie leis an máide agus an son na cúplaí scór na son. Sos beag le ghlacha an so a gcuine an scór Laighean i Páirc Parnell. Han cúlta an lu ar héan na hocht agus Cill Dara le ráfuointe déag. Beg an tarna Laighean in ígan brise mar fógríochta son.
So Shughagriv scored le Hammond sa Páirc Parnell an lú hen a hoch Cill Dara dóé agus cheap an lú grab a cufa tamlíon san mar bhí a tríéis tarach leo cad é hena seach le cúig bouta bháin ach an cúpla scór san trí chin ag Cill Dara a haring an nas sa chluhiad agus bhí sé má mar hús ach cíomhní deir a chuir sé túsleirdaí de Cill Dara in í cúig nómna sin wapa an úsáid aige agus críochna sé sin hen le héananig seachnom agus son bhí scór in ag scór agan han farsa tre sé rás don lú Kelly chrothaic sé Spórt don Máirt agus Ilan Géir ní chuir sé sin straach na Máirt so deiste an cluthe an so Ben Ryan cheap sé gur báid ige a chaid sé glach an níróid fioch seo mar fas ó Lennon chlucht sé gur an Spórt tahiste daimse sé Gillespie fioch an scin ó Gillespie ní gá facharrá fear cadníonse an chitó agus leidir tagann sé go gáil a casa Páirc Kelly agus mar siach wow se chó siimplí an áiríir nachfuil nar imrítar cho tapig so deas leis sinne agus son a ríist Kelly siar go Gillespie héna tríochríochna sé siúd in le les gá cúpla agus puinte a bháin agus bhíon Coman tagart an scór sa bhíochar an chóimir Lennon isteach go Kelly trasna go Gillespie agus sinné an héna trí ag Gillespie agus son mar ví rá na cúplaí ba Cill Dara a haring ar náisisteach bhíon farsan útáilta go láir daimse sé rá chin rud a chialín gur dóéag le héana hocht an scór ag le Hammer agus Coman an rá iran a tógan te chuid am a boutaí agus an son bíon luas do chreitte san immertecha. Yeah, it's took a loot ag tús an Tráchtairí sin Beidir gur an érógi ag tús an Cluiche a céite nóméid hí scórna Jackar bhí cúpla cín curtha ar fór éil agus tócad hí den nóméid an sin go mór ag an lú fuair siad cúil agus ceithre cúlín in aghaidh cúil a fór Cill Dara agus brana sé go rá siad chun dul go mór chun cín an sin a cad mar a freagras a cúig nóméid dearnach an sin seach cúlín in aghaidh hain agus léiríonn siad go bhfuil siad abí an móhan tíomh muid an stú mór Beidir dúirt mé go rá gcuí éidir me séad an sin braníonn sé go bhfuil siad trééis tiit an písa ach le sin ráid an gáfar na stócha nuair atá siad an líir a buga le beagán luas agus an spás sin a aimimsú tá tusa bra fáinach agus bra abí ag an gáfar an tíbhaiste. Tá an rá faointe leis mud an stúr treis an chluthe an astrú agus nach anna ruda mar an anad fórne meach siar a fórne sás sa dul sa tans. Well, bhí ar cúig cúlín tíobh hir an trá sin agus tá tú cheappa go bhfuil siad faoi bhrú éiríonn lo scór gá cúlín a aimimsú sin péire eile agus anis tá sé duileteag le rám chun cín agus ní hálach sé faoin na seanóílacha. Agus an scór an sa marchínseh it's dóéag le héana hoch glach mit susbeag a bháin eile agus son nar bhillig an dá éan ar an ngort be mit an naisliv leis an tarna le.
Han na fórne tachtamach ach riimiis son. GAA Beo Bemit Nash live Irvio Dehin o Páirc Parnell sa tune. Cans na bailna is tapúla an sa chunta san Gaileb agus ros Coman Laighean sa Cluiche áirithe son. Seo cos mar hasan cuasaí sa ag Laighean agus an lú I rithe machchan na Páirc an lú hen hoch Cill Dara le rá faointe agus mar chinse an son an trí rá faointe. Bin cad a haring haar nasid mar hen a seach le cúige bathe sulla raimsig Ronan Kelly an chéad cúpla son agus an dairig a roirí lála a gá hínacha agus an puinte díirech sulla séideach an fadóg ag Laighean ag Ronan Kelly choníad a chuir an taon faointe bhain chun tosig an sa ag Laighean sé seo an tíú Cluiche canis as a chéile ag an lú de bhódar an bhíonn sé caite ní fnach 14 billion chun an chorann sa a bhuachaint agus a sé spéisiú 7-8 8 hen ráhíle sa fécúig go bhódar sanna Cill Dara dairigh go ráice an na bhuachan de 5-2 5-3 Craobh an hair na 5-3 agus idir hí díá an for an síse gur chaildar gan in bhí an tainte caite mar se tuchan ná mar gaiilteach ceocha don dá ar an sa a bhuaigh Craobh lines me gimmert sa Cluiche Laighean an tachtan se chuin han taí ag an lú chaildar Cluiche canis na hair na bliana se caite go tíróin builte ísile stachad me trust na buite ag Sean Flynn iachar sin ha deis bóide alla haváin ó Charlie Carroll Ní fut fat tús leis an leas ar rénas Coman Yeah, sin a raibh cúplóir bhfuil si trééis an pas sin a churós cóir Sean Flynn thug sé pas ionach bra seach an Pearce Groibh Murphy an a hábháil an sin ó Charlie Carroll agus iad an tas bróg a bhfuil a cruthú 5 na de Cill Dara tíide sin or tá si den an Flynn aimimsú agus simúil gur bé Ben Ryan a bhí imethe sér ar Sean Flynn beidir goil se chun fannach leis le linn an Dara le Seo amach Tiernan Markey Daim sé cúpla chic séir sa chéad le a sé tuairt fé kick 15 méadar an bouta sa kick bra séráid a ige ha si sin builte go snasta ige agus an áir leis sé bratbán an gip 15 méadar Well, céim fámneach mid a ceistú an fear seo léir sé sa céad le chrinnes leis an kick sin a bhí tíomh muid an stú mór sin crín díreach chur an trasna an Ord scór Si hín de faointí ag an maidir has spást hevistig Corbett ach níacha linse mór an a bhfuile trasna go cíomhní Kenny Lawler ar fáil begur an lúbrú suas mar muc mar chéad a ní réon agla seo tuairt fé rá faointe a séir chetóg bhfuil muoí na ige inte ní an báltasa ní go fáil beidir ar bailín Seasna go McKevis Steach sa chuin le McKevis ní réon dúil sa scoráil ige siú go Cowser Ewan Lynch agus seo mór an spás cruthe agus ceartach point an sa ag Corbett a chaisí trééis casa an nummarcha air Ní á Corbett an sin chur iirecht ar fóríil sin na tarna ceanna bhfuil chur ar fóríil aige Sár chic ó Markey aimsethe agus ag McKeown a bhí á lorog bhí sé trééis bris amach seo chuin in isis Pearce Grimes, Murphy, go Lennon, point eile ag Lennon. Ja, slachtar ó fear na bróg a bhuí. Yeah, an Lewis bhfuil an burt seo ag léirú is iad a teach leis an léir a sin. Pearce Grimes, Murphy sa chédul sé, ach bran ar Lennon chun cín ar, tháinig sé Ben Ryan a teachtain na dro, thucra sé ar an chúlín. Fragra maithón luach tús an Dara lehan seo. Point atra an ish. Buite haneis ag an lú McKeown. Trasna go Micheál Reid. Flynn agus a sé ag ceithre éist. A dhéon teanna bháilir he sin sí ag éal luig go Lennon.
Doran. Go McChrista. Igira Elu o Ewan Cowser. Hanash chuige pointe on of Laighean o Ben Ryan. Gramu Loider. Cluiche off. Ag Hackett. Ryan. Bugan na Caide go tapig. Darniach near dinner. Cian McKevitt. Bhí an blach sin ar so Ben Ryan, tá sé sí sér an is sér Sean Flynn, tháinig sé an Don sér, tháinig sé amach agus daire leis na lábh a chur ó scór an líród an a bhlach an sin. An a chic Idro Kelly agus níor bhí an bháil leis an solo an go. Níor tó fen spásta. Tuair fristeachí, ninfar. Becheach in infi. No. The bhór sé songs a rim an sin, níl an umlan cínte chéim fan ar ligar leis ar scuil a ráir nó an líród a bhfuil chun cín an sin. The bhór sé cín tugs a chéad le. The Yin and Kelly. Búte ísio leige. Doran caite le. Agus lé. Ní daint sé ar baint le. Ja, da bhí an mí á leis an sin, daire go han má leis a lábh a chur leis ar an tíb mí cheart an línt an. Carráid Tiernan Markey. Bei sé fada. Joe taobh líne. Agus Hóbar na Airig le Colm Hackett tachta nuas le. Níor Lórí. Fighting McKevitt. Kelly. Welcome back door, Tim. Sásta meach an suí rúis stelle. Jimmy Lynch. Spás a chrothúige a timppel an down leis. Agus a rash go Liam Kenny. Kelly. Gira Casa na stefstig with Cluiche dint ar ní. Ninfi Díhalú in your dinner. Smacht bhjá Kenny ar a guide agus an son. I builte har sé jasná again. Yeah, sin ar so Cill Dara mar bhí ard cusan ar siúil ag an lu an sin, cúpla buile láidir ach daire leis an spás a chruthú. Ord scór ó Liam Kenny an sin. Cúigur dus na tusa bhfuil tréis scór aim siú níos do Cill Dara an tain fear gan scór nar Daniel Calvert ach leis na gimmer timp Lorna Parker níos Jack ar beidir. Sé cruthú na scór na beidir. Markey begar mac fada ríist. Níl Cill Dara scuí leis mac garage. Múigh fear Cill Dara seo sinna Colbert a díoch luite Coman. Builte go des go móran Kitó agus an sa leis go Kelly. Back door, Cowser, back door! Get John Collie, get Gras é Kelly McKevitt tah sin ní rá ga leis. Níos. Bhí an hansa ga. Seo chuin Corbett a bhfuil an séú tosaí tréis gorá ní go fáil. A dhéanana baidóir ní cáilta. Spéisiú go Naisha Corbett an technique kick-all a grab a get. Suas le McKeown. Tacht na díag na Boyle. McKeown i gúsáid an ramú an vantáiste an Immert go réitor. Sár Immert an lá chulaí. Well, sár Immert an chúil Boire gail ionach a tactas seach ort sa spéir an sin. Ní amháin a bhuail sé lérad chuir sé pas amach na parca agus anna rúthir ó Cormac McKeown chun an kicks here a bhuachant an bhfuil Markey a teach síos na parca tá cínte. Dícín na pointe aige. Cúpla agus pointe bhain sé seo an tondaí a thaiste. Sinné Harry Redmond, Liam Kenny Graimsig an scóir dearnach. Da Cill Dara fágan na Páirc agus an na síte lastan sa na Páirc Parnell. Agus nó chuoininn tú ribh sin an seans a bhí beidir Liam Kelly ar an cosclé chun a bheith chur ar an trasnan. Tháinig sé amach na Páirca go Calbert chur isteach a lábh Tiernan Markey agus an istán fear céine. Da had a chuig méidir amach an cúil. Agus ar thóir cúpla eile aimsiú a hénig. Níor bhfuil sé í sin chum is ba bhaile leis ach nach Coman mar fuair sé cabhar an bolla agus an náir leis an brataráiste.
Yeah, Carter got near Russia, Cochrane is a V, and Kate can occur here in Trasnan. And I am fussed to her in Trasnan, or double Cormac Vicona, who got chance to cool Byra. Rafain Tatra. Shohei Keaveney. Nor Tevishtig mas féile squeal leis ní féidir. An na Hosando an Lua Dere ach with Cullamore. Teis pointe I'm sure that he need han Hudson Merkley. And they should on Tuchtu Cian will for her for Ely Cill Dara agus Cúpla Cín is Jackalav and cool Byra freshen. Táisi the Crown is chance and Táisi does Coram cool. Oranta Táisi the Glock near to Beidir o Fad amach ag fós. Táisi der Bulla lo féin Monatain on Turla Shaw na draw touch na chance na will she da Crohu. Dain gohair le fihin moment le dul. Córaig Markey. Father reached him Shemach. Ian Rowellige. Kehook Ganusle. Far and Lou, Buitiga Das. McGinty, a high favor, Inchabu to high grab and hash away le Redmond. There's the Frian. Gomoran. Reaching Hito, Gaspialish, Uside, and Doran. Gilikas. On Uside again last captain. Yeah, Ord Lewis on Shin. Tiba Mwyd done. Lena Maidris Fay agus Danshay san Immert, Danshay agus Chursha Lewis leis. Chun an Lura Churher and Trasnan scored Tábhat to Cill Dara and Barnes Lua Rishad in the forna. Shredis Hain agus Daniel Craven Grefshach and Casa Hanash Stacher Hito. Chursha Dulmaloga, Kurkusha Ona Arhainig, McGinty, Kukad and Dolov, Truiger, Far and Luach, and Cartig and Raitor, Jimmy Lynch. Had Ninik Jimmy, oh yeah. Gomoran, Shear, go Lynch, then Shear up. He's thought the humping time Shiga. Yeah, Shinna Rouse, because I'm rudder I will Cill Dara yen of Canach will she dig Buchant on Kickamach Lorna Parka, Tatirna Marky Gamala Shin, Toshi Lloyder Dulles Jack Gluragan Brisha, Toshi Lloyder Seglek Fresh and Nagira Nahu Shelavish and I'm shoe, August the Warshin is a Shinno Dawson Gaw score Shin. August Hamid Ho score a reached and so I'm sure Daseg Marky, Shin Shane Lennon, Kaidan Ardiga, Kaunan Ardiga, and Kaidan Ashiga, Cassashan Nash and Iniga on the Rhyme Guy pass live, Shook, Coin, on low, August, Java again my door, Pierce Grimes Murphy. Well, Tom Burt Shoku Sula Kupla, Neil Kiana Wan, Gun and Farella, Shin Kupla score with Lime Shoku. And Tom Shaw, Lennon and Rinya and Ruher Sakay Dul Chase and pass a right quick. Pierce Grimes Murphy can score Ella, I'm sure. Cill Dara Gera Bader. Ryan McCamadra and Burchin. Hackett Mehed the North, the Stachla Andrew O'Reilly, Grev Anhilla Pusnu. Corrigan Gaitsa. Lorug Redmond, Hershel Lopele, Brisha Boiteg and Tainua, Shuhuin O'Reilly, Besha Biasa, Slesh in each of her north. Trasna Hig, Connor Mac Christa, Colin Inisha, Portfay, Echela Corach, Sen Gallagher, Fosig McChrista, Wilhelm Spórt, Shearley, Go Lennon. Ishol, Ishtach, Buite. Oh, gosh, I should meher yes there for real. Lechulu or Clay, Paig Deveni. Yeah, Omar Khair and Hassan Shin who are for real, Trio Kianik and Lou in our for real, and I kick him off from Coolbora. Redmond. Farsa on Ekol Hohan, Fishtach. Corbett. Keaveney, Corroy Callumley, Gomoran. Didn't get Dessaga. Doran, Shear, Kakmach Point Elig Lawler, Quickeen the Pointinish Lawler.
Tá ord over ag siúil in na tusair an gátíh an seo, tá siad dhéanamh rúthar in í rúthar chun an spás sin a cruthú don fearrtaobh siad dó an tam sin bei Ronan Kelly a bhí tíomh an muir an tíomh líne a rinne sé cúpla rúthar chun an spás a cruthú, fuair sé an plás, cha sé roichuig an Flatharta Park an sin lála chun é chur ar an Trasnan. Ord over a bhfuil a cruthú na scórna sin a léir. Agus, Hamid ar choscóir ríist, 60, Hena 30 le 60. An chaid buite ag Tony McDonald, se caiilte ige. Agus kick an Dave Lína de Cill Dara. Níl puoin actas a Hamid gobar rob an áiríre. Chuig náma déag le dul sa chluthe. Beg siach le Dara gan dim siamach sa chluthe áirithe sa go Redmond. 2v1. Hey, Gar, Chiha. It's dead. Goggins. Prabin Chiga Dasistach a lava. Ruari Lawler. Marker Kestefein Gitog. Nietzsche Trist Twit Fuhe go forward. Spás crutha an chosantar deire ach Grime nó táta léirithe Kelly ar a guide agus an puinteim séige. Yeah, agus tá Páirc Tinley go mar chosantar, so tá Ronan Kelly over go han crua, genta go mag Tinley an tam sin sa chédul sé, sa Dan Kelly sa glúiseacht chun é chur an Trasnan. Cill Dara chun cín. Yeah, le puinte a bhain agus ra fantanas nishin sa huas na musca Tráchtairí. Himróí Fevrú a mohan son is anna has bant on da iran. Seachcín déag de faointí ag Cill Dara, Hena 30 ag an lú. Na cúplaí son a haring Cill Dara na sisteach an difriocht an dáchean ó lálar. Is ceann nó Kelly. Kitógag de bhenni. That's an trish gach kind of buchint agus passált a gedro Pearce Grimes Murphy. Niet of Sheikh Mad a bar gafach. Yeah, beidir go bhfuil Sean Flynn tíbh beagán in níos ciúna tuis go bhfuil Ben Ryan ó sa chóir ach fós nuair a thuspáine sé don léród tá sé a buchan teige agus tá sé a cruthú. Harold ní bin an kick amach a bar week shoot fan on Lena Máirt hevistig. Lena nach ma tuir fan the fointe. Hey Nick. Agus be Carol mire leis hénig an scór ó Lennon. Yeah, ord scór ó Lennon an echo can show sa Dara lá. Bhí Birch tíbh sé beidir go leis chans rud éig an eile cruthú. Rinne sé cinna scór féin a ghlach an tam sin agus mar a dúirt mé go mór chun cín sa Dara lá Shane Lennon. The rules tochtaí na hasisi ar choscóir an tarna kick as céile caiitca Pearce Grimes Murphy. An íochaig Cill Dara as go dóite ó ríist. Sheer leis a guide. McDonald. Hanesh chuig McDonald. Sheer go Lennon. Muckrista. Catá Conor chaníana bheith. Sheer Gillespie hashe tréisi bheith queuing céigh hay in the tree naimse ige. Cauna le hena cahar ag an iver 3 day. Yeah, Cill Dara Garan an sin, brenna sé go rá an screen sin a bhí mar a chaint faoi brenner seo an glúiseacht Muckrista. Tá sé dro an cosantóir teach amach, ceap an réiteoir go raibh ceart ach ord scór ó Gillespie. Carol buite go deasca an bouts an ord le Redmond, Hober. And then you go man, Brisha buite Kelly. Ha spás aige ó sa chóir amach an count sias aige taobh leis. Ha Ewan Cowser, Colin Innig, Ewan le. Eileen sé tríd, McKeown, Cluiche bainte da. Sin, skill úntach agus léamh úntach ar cadgrah ó sa chóir amach. Well, mar chaint faoi an fearr an taobh eile Ronan Kelly ach anna glúiseacht an sin. Sin a raibh sa Lorna Páirc Parnell mar a dúirt mar faoin bhris an támar fad tá sé a gaibbrú brugán in níos crú an námar a bhfuil an lú. Déanta go man sin, míá leis an cosantóir. Cormac McKeown ach ord obair ó Ewan Cowser. Lynch, point time shige. Cill Dara, keen to
Gwymit yn asher ho score. Tero kicking us there. Like Jimmy Lynch can one on Máirt. Dakar Barno Craobh the Crachtairí na fórn an shot. And you're holding back. Might have that Cala Harley and my image of whole score. Mahan, not down the false focus. So clear, Achtom with Gober Rob. Cill Dara. Asheko. Kelly Allor Ganyosha E. Enig. Gomor and the Nunna. Trasna Galinch. Redmond. Hachar Aralo I Achwar Side. Hachar Aralo Smachtach Ma der Achwar Side. Shin Troir on Dave Line. Moran. Kukasuas. Kelly. Auma Welt. Ni'n Dower and Lou. Lawler. Laighean i ver twert fe cúpla eile. Siad beásásta nach timppla an ráí. Mar bheadh ag an teddy bear fadó carraigh siad in ish. Tóin de chuidam an Lou sásta scuile leo. Táid ar chó scór. An nómat de helh a có an raibh sé ís an nínig agus níos seo híon tanas an ish Coman. On meg éine go sásta dul sa chance. Tá siad bra fáinach, tá siad ag éir an Paul spás aimseo agus an Páirc Parnell chuir isteach sa spás. Chumad de súil ar Kelly, tá sé an muid an stúa. Ní léine bugad. Tá spás leistigh don stúa. Kelly. Sheer go Redmond. Ní Dara, ní léon ruúthar taibhiste cha siad a gcéire daoine Harach amachchas an spás ó scór don Moran. Tá bearna mór pálsa go luaigh Coman sa chéad le. Dír a thó scór don Máide. Ní léon cosantóir istigh ann. Tá sí ullmhaithe ag Cill Dara. No. Wéilo rís beag rachúir sáil tuair fé rís meg no an Cowser. Han bearn aimim sé an Cowser. Agus han faoint aimim si go Cill Dara mé faoint fantastic. Sin ar eus ó Cowser anna fáinach ó Cill Dara an sin. Dan siad go dtí go raibh beag an de spás. A rís an risin traslan chusantóir. Chrois sé sin an spás. Lua tú féin an spás a bhí os cór an lína lá an chúil an sin. Sin an áit a bhí Cowser dul. Har an trasnad. An the bhulla Joe níháin him roireach an firm bainisteachta as an trénáil san na thuairt dóibh. Kelly a más siar. Chéad muint John Lou go daringíoch Gillespie siar. Neadar an inach nó ná dénach ní rád ar sásta. Nis Cill Dara plainte chuntasig. An gihimid úmpar agus Máirt féin a choráist watha. Och nóma clédal. An Lou a géir dí halbhú. Redmond. An slú a treis brúach ar fearlí an chéad darúd an Conadaí. Gachra dinta gertige agus ráta ibrad an sco ach chuir Cill Dara iad hénig fí bhrú leis sin. Beidir an míár Harry Redmond, captain a Goráise Tréisian. Kenny dhéanamh an sin ó thaobh cos céim cínte. Glach sé beidir an umacha faoi rós óca bhí an tális an céad sa céadúil síos. Ní cefit mé, isteach le Rob Murray. Léiríonn sé céicó tábhat a bhfuil an brú ag an am ceart. Bhrú an lú chun cín an sin, tá sé tíomh muid an lína méidir is fé éiríonn lá an ahrú sellh sin a bóchant. Agus tréis an oberchrúa sin a lugar rinne Cill Dara chun an scór sin á ó Cowser. Seans ag Tony McDonald. Iad a chuir ar chó scór in jab dinta ge siú. Héana sé déag le 9 seach nómit le dul. An é sin a chéad scór tá mé cheappa go bhfuil. Sellh táchtach an sa sé buite.
ag taig de bhenny builteach an cín I dro McDonald níl pointe chaimse ige a ceann anna fáilte ige agus an bratarráiste me hanair de neadar an refsi sin les mónú treibistéig don stúa. Tá mé ceapagráiste tíh mu cear go leir a cosú díreach go bheith. Cosú le bus ag fannach na nómantí a fear ceann amháin agus tag an péire go tapíon í chéile scór an sin ó McDonald. I raibh ar fad ó Tony McDonald. An lú inis rá híad a faoití chun tosaigh. Inis a bús fan dá éan. Kick séir buite Cill Dara. Máiríonn le seo aimsiú as pointe bheith atratha le timppel ceanómat le dul sochla agus nach beaid na rial chun nua. Rhys Kelly fór an léir an sin, Deidir an tá leis ní an gramú có Crua sin am hóra amach dair leis bhí Burt Beidir teach trasnéir agus ceap an réiteoir agus cinenne déanta an fearceart an is an léir leis an kick séir. Féin le 90. Fochas a chlús ó Máirt tablín leis an réiteoir a den éigent I dribláidan sa hall níl an réiteoir ó hásta le forgal rial agus cad é chunará leis an manisteoir. Beidir bhfuil sé gearan faoin kick séir an sin, capse go raibh sé bog an áhan, Cort a bhíh bronta. Cort a bhíh bronta ar an manisteoir agus a thuirteisteach. Neadar an mar leis í thuirteisteach nó í thar gomach. Stoke bhí an kick séir bronta tíbhaiste so cha sé fannach tíbhaiste ach Jennen sé a bhhad níos éasca níos do chelí an barna seo leid do go choúlín amháin, cúig nóméid ar an clog. Cort a bhí agus kick séir níos friste bronta ar Cill Dara. Job dinta ag Kelly. Pointethe atartha agus ceanómat le dul a clé Ceannais Laighean fé fithe. Ciocca don dair an sa a bhuaige a chluthe údach feicithe gain. A Marky Macht fada an ducha géine nósa ar sin mar gháil chun lálar chuicín na faointí ag lálar dar an dasús a imrá teibistéig í le háis go fáil líd méid ar chó scór chuinte aimsethe háid ar chó scór fithe héan le fithe héan. An Dara scór an sin ó cíomhní. Rhys Colbert a Lorna Park a rá san Lewis an seo bhí pás tíbhaiste. Chuirse a chus clé leis ar an trasnán a ras ar chó scór. Céir an Marky faoi brúr an gicamach. Agus an kickamach an rud is táchtaí hána cosanáir de Cill Dara an greidan siad gur féile meachtar an saí ar an gicamach sa ríis. Agus spéisiúil Coman an dá ar an éonúir bhfuil éon luas chorthas a Cluiche go há scór an aimsiúcha. Tá sé simú just a brenner an ráta scór a péir de Cill Dara, péir den Lú, péir de Cill Dara, péir den Lú, péir de Cill Dara son ní léon den ag géile an seo. Na cúpla nóid ar an clog. Sí nóid le dul an meid buiteoir a gain. A sí tacht an nuascúin. Tá me gintí meach fé níon McDonald a bháin a ríis teile ag Evan Boyle. Hála cosanáir de Cill Dara an bhé leo háid ar chó scór. Hanas go Boyle an lena siad ar meachtar an saí nó an tasná siad a bheith féin a choríis teile. Thar sí ag Keaveney. Callum Keaveney casan sé an chus deas dúra sé fena faointe íananig pas láimh a dro Kelly ilinn na géirige a sé meach siar háid chun a bheith féinach Coman háid chun súla bheith ar an glog rá nómach go le táid ar chó scór de dhéon an dúna seo clé Ceannais Ryan trí barc go rá a sí fight ag Redmond jabhá dintaige siar go Lynch go Corbett agus an troir fuin an sa ná smacht. Tá siad chun an clog a bheilt chumach mar nar a chuig an lú ar tóir na caide gur éirigh le dí halbú a bhaint amach ar Harry Redmond ar an dheibheil an ort. An digann siad an clog, an digann siad gach seans mai ligann siad tá sa nach méid éon seans a chu héananig scór a aimsiú. Ciocca le imróí Cill Dara chun tuairt féin scór an méid laach ag Cill Dara tránón inniu a sé buite trasna go Hugh Martin cá raig Martin le a ilinn géireach rothúach go Redmond nómach go le dul
An clog a bheilt, sa bheilt. Tháshe ag móran, an kitá agus an sa leis. Jimmy out! Let's fucking win this, Ronan! Tá buidóra Cill Dara. Seo an trénáil ar fad. Situational play, cad a harlóig. Tá Redmond amach timpeall an down. Tá sé fight aige. Tras na han spás an crutha a ríiste go leistigh don stúa. Tá sé ag lálar. Is sé seo is dain sé rí a bé lesmód an stúa. That second tal. Spás crutha ag Jimmy Lynch. Jimmy Lynch chun Cill Dara chuirchan tosig. Tá Máirt dinta ag Jimmy Lynch. Nis cá sin a kick amach a bhóchan. Cill Dara puinte bháin chun tosig. Troch a second a gná am a ledal. Cáraig Marky Lee. Tá sé amach na Jonah. Tá sé lurg Pierce, Grimes, Murphy. Buaite ag Murphy. Nis Cill Dara. Censar cosint in inisi. Which is van C sheer. No which is van Macht there non C. Tá sí the corma. Gersi. Gansi Strachan. Rachor Squilesh. McShuster. Cáraig sé lé. Má Cill Dara an 10 point a bháin chun tosig. Fihedó. Laighean a hoch Dale. Lynch. Leis an scór son chun in a chur chun tosig. Go bhfuil a chó in am imrófer Lia trí nóman. Dá han chaid me háir sin Devlíne. Agus. It is. Buaite chun tosig. Fighte ag Páirc Cill Dara. Tá sé fós acu chuid puinte bháin chun tosig. Pas láimh a tebhistí. An nimrá siad fáinne. Tá treoir take smach de chuir a chórsaí. Tá smach churtha ar chórsaí Coman. Agus inis. Tá sé có. Tá spás tebhistí. Tá sé chomach a chuir fe puinte eile a bhain. Tá sé buaite árda. Tá sé buaite ar clé. Ag Hugh Martin. Beg seansile ag an lú. An meg buidóir a gcuin. A ránámid ledal. Cill Dara puinte chun tosig. Curtha fihe trí. Mark ígéir amach fada. Cáraig sé. Duine sé íirecht Evan Boyle a hachid. Sin dír chatta dintke. Tá sé i dro McShuster. Doran curtha ag mór an lé. Caid an lú sé hí sin. Tá ann fós acu. Bhfuil McShuster chun nach fada. Ní léine trebhirsigh na lína dala chuig méadar. Caithe sé amach siar. Fight inis. Daniel Craven. Agus. Nom gile. Ag an lú. Cadninnig Cill Dara. Tá siad a sí siar. Táid a sí siar. Táid chun deise thuair gan lú. Tá sé ag Devenny. Tá sé tris gach éíocht a bheith ge. Lurg Grimes Murphy. Doran churtha ag Redmond lé. Tá sé fight ag Flynn. Tin sé ar gách móid. Tá Farley. The fighter. Súilig éir ag Farley. Níl na dóg na bhil hana sé ag Flynn. Tá deis ag McCune all of look on. Ag Kelly. Chucka. A fiúcinn so a sé agus ó. Kick sé ramach. Ag Cill Dara. Liam Kelly sin arás ar fad an over gentatíh sé Sean Flynn. Branir sin a Tráchtairí chun an blochain siú. An bhfuil an luúan an a rú se a bhain siú. Sé fight ag Redmond. Cill Dara. Caithe siad a bheith cuairma cháthirtréis brethach ar a hana féin. Is iad a gúil go máil le siar sna cúil. Siad a nach ní scó gré. Sé héireigh. Ben Ryan. Go Boyle. Hanas go Ryan. A sí fós ag Amach ríam a bhéal. Leis Cill Dara. Haid a tacht amach léirís. 5 second ar a líad. Tá sé ag lálar. Chuin Keane. Go móran a las captéin. Slid O'Neidjin. Tá sé có Doran. Harris a dras lán. Háfuinte adar inis. Agus nadar a bin hin. Mar brathid inis ar Farley. Yeah, Lua Garán captured Corach sé luúil ar an talafan sin agus mar chóirda bhfuil a kick amach brunta. Níl sé sin genta go réiteáir a chuirn Kelly a chuirn leis chuna chuir an trasán agus sin é. Leis sin hanadóg séite cadé. Mar bhua cadé. Mar hachtaníir ag Cill Dara. Cadé mar chluithe caide Coman gagas. A le héad a haspáil son dáireann. Ja, doch réidir mar chríoch ach ortas bantas an ghorfar an cínte tá muintre an lí chrí bhriste sí chun talamh an sin, tréis an íbert agus an obair a chuir siad
ach an over 3-3 do Cill Dara go mór a Lorna Parker nor a bhí Fallon Concane, Evan Boyle or Lawler Boyle agus Calvert ar nó I Lorna Parker a rouse ar fad mar Chaibland or do do Cill Dara agus na Chera Chúlín dearnach go fórsiad an sin an difriach mór bhí mar rágara seaside in the fórn an sin ach Chera Chúlín as a céile agus is iad championí line. Bhí an lú bhá faointe chun tosig is mid dridir misteach sa chuig nómid Derek. 3 scór as a chéile ag Cill Dara. Ja, doch réitir mar chréach ceap me gras an ceanna chuirseid ar fóréil an sin ach daire lá an cean canúnach aimsiú. The yin agus is iad a ag céiliúra na chéadúra fé trí é buite a có agus Neil Cronin ého cho sásta anna haspáanta swatha siúd agus sinné Ben Ryan and last chat in Besha Kurlava ar an goran na gan tam sé seo an scóir Derek an sa Páirc Parnell unlú hen na hochte agus Cill Dara na Victoria left 3 pointe. Agus níis I mahananta ná lech na himre Ronan Kelly agus Bruntford gradam lech na himre Ronan Ronan co-chordachas lat some win. That was some comeback in the end. Yeah, it's hard to describe. We kind of felt we were very disappointed at half time. We went in only a point up with a strong breeze and we knew Louth would come back throwing everything at us like they did straight away, getting two pointers, so we had to dig deep. We went back to the drawing board at half time. We went back to what we practiced on in training and then it just worked out in the end, thank God. Where does that spirit come from, Ron? Because we saw it even in the first half when Louth were 1-7-5 up, and then you got a string of 2-pointers one after another. Yeah, well, I kind of think we are used to it by now. Similar to last week against Meath, we were down by 5 after 20 minutes. They got a scrappy goal, and then we just fought back. Our manager now, Cronin, he had it drilled in us never to give up because we're a tight bunch. We've been playing with each other since the past 3 or 4 years and we wanted to leave nothing out there. That's why we got back at them. It's clear you are well drilled. The amount of times that you manage to create space just within that arc and in the scoring zone. How does that come about? Is that the players taking ownership on the pitch or again that well drilled and then just believing and trusting in yourselves? Well, yeah, we're a bit of both, to be honest. We've been practicing bringing it into the corner and getting the hard runs. So that's probably coming from the drills, but then you seen there Jimmy Lynch, we were drawing only a minute and a half left. He just took it on himself to take on the man, kick over the score, and that's kind of the belief we have with each other as well. Yeah, those last few minutes, I think you held possession for 2 or 3 minutes then coming to the end and you were awfully patient. Would you be practicing those last minutes of training, kind of how to close out if you're a point up or a point down, how to close out that situational play? Yeah, 100%. We practice a lot of scenarios coming into the end of the game, especially with the new rules now, the 2-pointer. You're never safe, so we've been practicing with 30 seconds left what we're going to do, keep the ball and then work a score. And it's just them repetitions that pay off, and it paid off there today. Well, Cohort was running a fantastic performance by yourself. You are at Laighean. You can go now enjoy your teammates and enjoy lifting that cup. Thanks a million. Thanks very much. Vinny Ronan Kelly agus an spéisiú in the Will Coman and bhí mar hénig a leir fé an tréáil ar siúd na fórn sa maidir na rialach nua agus a se chodeas imróir a chusin te sort tá spáint a ráilinn catar siúla go tréáil mar go diggin siad inis an tacht a bhaine leis an rudí beagsan. Yeah, well, tá sé still a stoke an oberwill ar siúla fórn ó héh sí sér agus Beidir an spás a aimimsú tíbh sé a cáú bheith fáin a cáú bheith crín leis an líród cá smacht a bheith agat ar an líród agus ar do chuid smaointí tháinig mar faoi trí an sin an bailach go dúsáid sí an líród. Imagine an líród a bheith Beidir nóid go leá nóid ceapan. Yeah, agus fór siad scóra sin ag léironn sé sin an obercrú a bhfuil ar siúl ach níos móna sin Craobh go fearna óga Beidir bheith fáinach agus fannach sa cléthe go dtí go tagan an sean sin agus gúil tú ná an scór aimimsú. Agus imirt dhearfach ar siúl chomacha. Chomá céanna agus seo an Beirt captain Olaf le Dalata an curransa a ordach fé dó dairg le Cill Dara bhuachaint a rís céanna i 5-3.
agus rístel in ish I fihe sé agus an chaid chuig a Laighean. Ní blacklí a bhain ham bochaint Craobh a Laighean a hiile cíimid an neartá I cúnta hen as an bhí ach go háirne an lú agus Cill Dara I tachan cín agus skillúntach cluthe agus níag san fad nar Craobh for an Mike ardóig bert captain Cill Dara Ben Ryan agus Colin Moran an Coran agus mi de fós nach leis seo agus Coman ní dom te choisiim cíile rá an déanra agus fás déanra sna cúntais na balsa immel bhle clia ha oberúntach siúl féis sna cúntaithe Yeah, agus is tóca bhílinn am blianta bhí Cill Dara gcónaí Laighean teach tríd faoi is ag level míonúir agus a roiige dí an level fé hain so bhí an Craobh seo fé a géin léir sí cúpla blian ó héin ó héh Craobh a Craobh ó winch go bhfuil siad Laighean ó is tóca an rud is mócha sí déanamh inis nó bhfuil si bhán dul chun cíine anamh brú tríd chuig an foran síintear sin an áit a bhfuil is tóca an ferbad is mó ag tastáil tá sé ionach dómh an Craobh seo bógan níl méid tuairt amach faoi sin a chur a bheith ach tá tú an bhfuil si bhán dul chun cín agus brú chun cín agus cúna bh hort don foran síintear is tóca agus a decrochtaí leis an microfón ní féidirlinn enú de chlushallan san sinna méid ní leon de agus bhíidir nach cúpla bliana sin choransáir de chum cínt go siad carca leor cúpla an nó eile a bheitcha có is iad fnacht ar sin mar deirtú in ché céim eile tá sé dachar. Yeah, tá sé Jackar, de mluc sé éasca bheoh gachfar an anna dhéanamh is tóca agus lead na óga mar seo fálam an tám ar fád is tóca agus nuair táú fálam catú fálam tapaí tá sé le feiscint leis an lú bhí reinstas na imróirí buinte leis an clé Craobh sin a gcuine blacklí an seach chatte sos céim eile nuair táú a dul chun cín an sin ach an nocht buin tanmh seo tá tú a dul ráid mar champigní lein a raigetí Craobh le ile éan ní leonú mí cheart lei sin agus cluisiimiid an manisteir buchach gan cúpla second tá Stevie an fear fuaime I cín tú bhfuil gachrad I gceart agus nar deir thugann Stevie an ardóg dún beimid ná na mecht sios chuige agus is tá an go mid dul ledul sios an isis ná níimiid chun dóga fu ná Cronin cóáir chus le congratulations I'm so awfully proud of your team. Cuán, unbelievably proud. I have been for a long time. Even the last few years in defeat at minor level, you know, they always died with their boots on when things didn't go their way. And you know, tonight for a few phases of that game, it looked like it might be the same again. But the boys just kept digging deep and deep and deep. And look, immensely proud. It's been a long time coming, I suppose, for this group. And you know, it was always going to have to be a mammoth task to overcome one of the favourites for the All-Ireland here from the get-go, so they dug deep and thankfully for them lads they've got their due reward. Yeah, there was one stage there in the first half, it was 1-7-5, allowed to just score 3 scores in a row. It felt like they were pulling away, and then some leadership from Rory Lawler especially in the middle there, 2 pointers one after another, some spirit. Yeah, some spirit and some bravery as well, I suppose, when things are not going for you, to step up and take on those 2 shots. I thought the 2 boys in the middle of the field were really immense, but throughout the field, you know, like 5 of the 6 loud forwards were in the All-Ireland final last year, exceptional footballers. You know, the future of loud football is very bright, and we knew that defensively we were going to have to be on it, and they starved us really of good goal opportunities as well, so it was really going to be tit for tat, and thankfully we just came out the right side of it. I already asked Ronan Kelly, but I want to ask you as well, the way you closed out the game at the end, very, very interesting. Part of it was very, very patient play, holding possession for 2-3 minutes, and then when you went back level, the aggression from midfield, from Evan Boyle winning kick-outs and everybody going on the attack. What does that come from? Is that like literally training that into them and understanding what the game is, what the score is, what the time is and how to close it out? Look, naturally enough, as all teams at this level throughout the competition, we've put hours in on the training field, but it really comes down to the respect of the opposition. You know, like if you cough up soft ball like we probably did in the first half a bit, you're going to get punished, and we couldn't afford to do that here, and thankfully the lads didn't in the second half as often, and the scoring opportunities presented themselves eventually, and thankfully we popped them over. Looking forward to next week?
looking forward to next week. We'll, you know, it's helter-skelter in this competition. There's no let up, so we'll go back to the drawing board again tomorrow morning, and the lads will enjoy this tonight, and we'll go back to the drawing board again tomorrow morning. Ardar, cohort Gaspan Tanavasas Gunnar Latin Tanchun. Magna. On behalf of Coraline, I'd like to welcome everybody to the 2026 Dalata Hotel Under-20 Leinster Football Championship Final. First and foremost, I'd like to thank Dublin GAA for hosting the game here this evening and having the pitch in such a wonderful condition for tonight's game. Also to the referee, Seamus Farley, and his officials for officiating at tonight's game. And also to our sponsors, the Dalata Hotel Group, for their continued sponsorship and commitment to football at this level. You waited long enough for this evening, so I'd like now just to present the cup to the joint captains of the Kildare team, Ben Ryan and Colin Moore. Curraha, Craobh, Ceannais, Lime, Fe She, No Cill Dara, Buitco, Fe Do, Fe Tri, Buite Oristico. Beg Nismo Clohia Gwindib, Ihe Davy Hine, Le Craobh Peliminur, Electric Ireland, son of Connacht the Tune, Galiv Agus Rus Coman, Le Chéile. Well, win Galair and so Mleklies and crew Fad Marmid Wichas Lo. Gedi and Kate Bauta Ele Turgi Yara Agus. Bigama.